ole o polity hi exam shim ma hina poimo khop me question suak tam pol ni a UPSC phei chona poimo MPSC po ituna hian polity zirdan tlang pui kan soyanga a detailing kan soi don lova tlang pui chau chau kan soyanga knowledge ang si shim akha kan focus don tin ani meta general knowledge ang khan chuanin optional polity optional latan asia mani lo he video hi general studies sa polity le prelims sa polity angkhania hi UPSC le MPSC tanani AIR ranking number 1 sanghi sombathumani Gaurav Agarwal khan heting hin asoya general studies ani wanghin thil shim hi a general in kan sheturani atia asoi dikhle in kasia chuan polity a po hianin prelims le hemi general studies sa main sa polity portion ang te po hi a in depth ta kan shalo ni point a general anga kan sheta tulani ani chuanin lekhabu chungchang han soitala Laxmikant hi enge apoimo Laxmikant hi alar ma hi a enough em atokem tinita tiktak chon Laxmikant hi gold mine ang deuni rangka chakhur ang deuni UPSC exam tan chuanin MPSC tan po Laxmikant hi apoimo ema enge Laxmikant ta hianin kanma mo zong za asom kwa ang teu tho hi a omani mo hi kan soi sual lawang chuti khop chon Laxmikant ta hianin atamani chuan polity ti tu ho chuan enge polity zirtum chuan in Laxmikant ta kha han bur top mela Laxmikant ta khan amaro chu abu hi atam ang reng sia chiar dan te po hi thiam hara chuwang chuanin nang mani pon strategy nei taka in chiar angai dona ti chuanin Indian Constitution bu hi nei ve shim turani hei hi Constitution article ang diet khan shet ngeina omlova mar chu atlang pui shet nan Indian Constitution bu hi nei ve hi tha chun NCERT class 11 Constitution at work ti kha tha boka ka khaleula chunin kan soi do ha Laxmikant khan meta chun current affairs ho hi poimoni current affairs the Hindu the Indian Express emo a polity related hi om nge ni chung ho chu poimo ema chun zir bokanga ani le hei klema asang de didi basu te subas kasyap ang chi te hi kanzir donem ti zona hi omle theita hei chu atangkai lutuk lova optionala enge polity la tan lo chun achan chu an ava thuk le indet le lutuk ta amal chu hriat theinan chuanin enge tlang pu hriat nan chun apoi chung lova hun kan nei ani chuan kan chiar thowanga kha apoi san chuang lawani chun Indian Constitution te kha ka soyang khan zir turani ta amar chu article zong songa hi hriat ngeina omlawani chuwa chun article hi kan memorize fact donem memorize ngeina omlo amar chu poimo dewa omtani chung ho chu hei article 72 110 249 266 267 312 ti angchi khating ho apoimo big ang ho kha omta khang ho kha kan share tur chuni chutiani lo chun article zali somga kha i shet ngeina omlo shimani amar chu schedule angchi te ero hi chu shet turani a 12 schedule omta mo khati angchi kha chu shet turni tani polity hianing current affairs achok ve thinem ti hi zona omle theta polity hianin question omdan hi chin in oma pakha chu static anita static chu a omsa hei ka hriat chin sa antinan Indian Constitution fundamental rights chu om khati angchi khanta current affairs base omleta current affairs base chu polity chung thosi amai chu khami kuma lar deu angkha anitani antinan sangni sompalia judicial appointment bill kha alarta ni judicial appointment bill kha alarta khata khanin afing chonin khamia kha anloin prepare ti chonin question a sangni sompali question a khanin judicial appointment chungchang kha a indin dan judiciary indin dan khating vele nge a composition ang chungchang the question a lo chuak meni khating de khan current affairs topic a polity related ang chi a chuanin enge ako eng article ange enge hei hianin enge hei hianin a huam chin ti ang chi te le khati ang chi a related topic te kha kan zir thiam kha poimo ta ni mo chuanin hei GS sa hianin ARC reports ti vel hi syllabus omta hei hi chirvek atulem ti nanita
o chiar atha amai ro chu avai chun chiar thei ani lova strategic dewa omjeni dewa I chiar ngai ni ti chuanin ani le policies ti te act ti ang chung chang zong zong hi chiar vek ngai em hei amendment acts ti ang zong ho zong zong te chiar vek ngai ang policies zong zong te chiar vek ngei na omlo mo kan chiar vek lovang UPSC hian question an zo dan tlang pui chu MPSC ponita se trending topics khami kuma khan alarm a relevant tem khami milzel khan question an zot thin tani chuwang chuanin a trending topic mil dewa question a kha kan chan thiam ve ngai tani o kha politi tlang puya kan soi the chuni ta se chuan thil pakhat ka soi du chu hei comment sa hi ka chang man vek lova achan chu hei full time ati kan I lo awangin I tlema a hret jok tele senior deuh to te kha chuanin comment sa zona lo zo te khamin lo chan sak thinula kalom viong chuanin nia ti sual palte lo the kanin update zelanga subject tang te po rem chan dan in lo ti so tum zelang ole thank you